So what did we ya? Ne ECG and na eba won chen ni abadan ye ka. Efiri ne ekosi 20th April. ECG mpanifo efiri soro ebeka sie. Ye nyina si form ni ababonten ni abadan ye ka. Abadwumayfo companies akese ene ankwankwa biara odi kanea na electricity eye dwuma. Eka nyina gina 5.7 billion Ghana cedis. Aden. Ye ntwe sesike ya electricity company ye gina bia we you biara obaba won chan bia so wo ECG ahyansode a obehu se ampa wo ye dwuma wo ECG enye so wodi sika be mayen anase ye beji sika firi won chan na mom ni nansa obedare *226# no twa mombo anase o check wodi akobank free and fair ye nie wobro mo biara odi ECG ka na se ye ba na se ye behu se wo ye legal connection so dia wodi ya ka it's ECG. Yes, some man said, pay and smile. Keji onuneke adafichane be eji ECG ni mbongo ni waba bi wonyomo keje ngmene keashi 20th April ECG onukpae keje wenke batashishi wofen won yishi kempagbona ni waba bi wonyomo amalo milinuchuloy ni chumo ewuji ke ankwankwan ni ke kande alo electricity chuoni nyomo ne damo 5.7 billion Ghana cedis meba keji wowo ne keshikane negba ECG shidamo heyo mo fe mo di baba ohun hu ye ECG okadinoko di ba ha ona ake lelen echuoni ye ECG je ake okeshika ba ha wo alo wo ba heshika ye ode shimo do no peji ake obatwa *226# ni owo ye momo alo oke o check ba ya shika to he free and fair wo bemo bonale ko ke ha moko ni hia ECG nyomo di keji wo bana ake ofe illegal connection hu Hey, ohiyan wonyomo. E ba fe gbe. O ECG wosani e no pe ji ake. Wonyomo ni o na mi nse. Nurse gbafa dede siala ekamanya ebe ECG laibona avalifo. Chofifia vasere 20th April ECG dola okan domagan plotavio sia miegbona ho avalife amasiwona dufala miaunla asia logi dudu dopo asicha dopo gaon ple amadeke siwo zana akadi na opo do miafa gasile famalade 5.7 billion Ghana cedis nukata na miasa fasiaude alaka na susube ECG pachoma ano amadasia de siava gbola afia fa jesidede bana karaji be anya ECG dola vava menya bana choga demiasi aloba miao hoga la siwo bonla na fo *226# na hafa to momoji alo na chowo check va hafa le bank amako free and fair nu blani pokwa da kamali na masiwo na nifala ECG nwolo kada ko na miava eye mia boda jesi bana wo illegal connection na edu fala mia nwa adragba ayata ECG ba haufa na konu ngonye Nde kun samu wannan sanarwa ECG ne ke zuwa ga ku don mu zo karban basussukanmu. Daga yanzu zuwa 20th April. Manyan ECG daga sama har kasa dukanmu na gangarowa domin kar bashin da ake bin mu. Yan aikin gwamnati, manyan kamfanoni ko kuwa duk mutane masu amfani da electricity. Bashin duka na saye 5.7 billion Ghana cedi. Abba, in ba mu biya wannan kudi ba, ya ECG dai ci gaba. Kusan kamar wanda ke zuwa wurin ku duka na da takarda da ke nunawa cewa yana aiki ECG. Ba wai da mu zo mu karbi kudi ko ku ba mu kudi ba. Amma abinda za ku yi ne kun danna *226# domin ku biya da momo ko kuwa kun ya ku doki check ku je banki ku je ku biya free and fair. Ba mu jin tausayi duk wanda ke bin ECG bashi. Kuma muka zo muka gane kai illegal connection. Kana bin mu bashi sunan kawayo ECG magana mu duka ne biya bashin ka kai dariya